Danas vam dajemo 3 prijedloga za dekoraciju zidova vaših prostora. Ja sam Svetlana Brkić, arhitekta. Kada imate potrebu da jednolične prazne zidove oživite i unesete im energiju, možete se poslužiti slikama i ramovima. Oni će vam pružiti mogućnost da budete kreativni i da se poigrate s elementima različitih dimenzija, oblika, stilova. Ukoliko želite da svoj prostor oplemenite nekim korisnim i istovremeno dekorativnim sredstvima, onda su za vas pravi izbor police. One mogu biti izrađene od različitih materijala, pa čak i od recikliranih elemenata. Poslednji u nizu prijedloga jeste zelenilo, koje osim u saksijama i vazama može biti primenjeno i na zidu. Mi smo ga iskoristili u ulazu u jedan poslovni prostor i na taj način ga učinili originalnim. Nadam se da su vam moji savjeti bili korisni. Pratite nas na društvenim mrežama